Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tonight hin say diu hile Saurav Joshi vlogger #1 vlogger kitian le ki jo lo de na ma a hi hin vet diu hin monthly income I da hin muam che hin vet diu na hi cha bula ko na azon again hin vet pe la channel la thane la lung se tan like share subscribe hin bol pe diu na hin thu me okay ki pa ma sang kamin chula bonga hin ki pa ka video ha bula ko na zon again hin vet pe je ki pa thu ken se na direct panutin cha he life a ken bol hin hoya che du ham ti le social plan a lut chai ten ti a interface hum tin ime diu ime chai ten chai hol diu hena Saurav Joshi SOUR Saurav Joshi ten search me diu ime chai ten atammo mong Saurav Joshi tin atam pen pai ga vele han achung pen a ma hin chi hin ma a he Saurav Joshi vlog kitin type people hin vlogging lang sang hin 2019 a jo hon hin ton ga vele han income jla ga ve social blena income su ne tam mo mo na am ai hon views a hin vele han 268.65 million है ना तो एग्जांपल है नंबर आगा सही ले 26 crore 268 ले लेगा कि लादो ले 26 crore 80 lakh ना जात हैं views तो ई people हम दे लादो दो है ना सुमा लादो दो एग्जांपल है चाहे अमा RPM है अट्लोम पेन के हिसाब ले 40 ना 40 दिन त्या चुंगलंग चु दिन अमा चाहे हन इजाना हिसाब दे हन 50 आ हिसाब दे ना RPM है 0.50 thousand views आ ना then 2000 views से ले 100 नि then 0.100 to 1 dollar थिंग है ना 2000 आ $1 थिंग है चाहे गा ला दो से ले 26 crore 80,000 divided by 2000 so like izan hong dang unit 1,34,000 dollar hong do है ना छि izana invest ki du ham tele into e hosum kitale 80 cha unit 10 lakh 10 lakh crore 1 crore khat na crore khat sanga hung from mai the hin crore khat nong hing lo mai the hin ama crore hin pha ki the na cho a from pe na ki ve hin alai la ki ve hin sanga tam yong mai the na chi ta bang jo hin ama hin vlogging ni si a video ko hin ama sa ama lang thu ga ge se ama sa ama he drawing bo ana ball ji na cha kona cho vlogging lang hin bola vlogging channel cho che pha na cho te a he subscriber mu pe na ke ken ama ka het na pan cho 5 million ane ya kona ka het hin tu a he ga ve le 19 million val tai na cho cha za mu lo le ep ba mu tam cho hin amu tam mo ma cha ho a kona I ho ki til kho na motivation in ne thing di na mi ama he a story phacha heleu yan mi gen the apa he hajira che mi keng ko na tonga che ji ana ti tabang kilo a in ho na man he wan tu a he anup sa dan da no athil ball agun chu na zala he ti tabang I khana he na ta ko na ho motivation ama a ko motivation thil tam tai imu do he chai aman iti struggle hin bola chen hin pha am na cha ko na I hong ki hil diu hin thil ball ala phacha ball diu na मन लगा के काम करो कि तो है ना a fruit amung do है तो कि पाए बुला को ना जोन के नहीं लगते कि पाथु कैन से कि पाए